Turaya pa imam Kasi Maray. na may pagkakala. Maganda. Ako yung pinakagaw. Ako yung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai ila jami'il halqa Allahumma innamu buriun mimma ya taliyal kupur bil iman awal Islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah taubat. Astagfirullah taubat. Astagfirullah taubat. Ya Allah, ya Tuhanku, magtaubat na ako. Sarta dialog ko na kay mo imbayho ko iban atay ko. Kumuha na ako daing hakakukuran iban daing hakapasik. Sumud ako, maawal sim ka Islam ko, iban pa iman. Ya Jabrail, ya Mikail, ya Israfil, ya Idrail. Pag naiksaksi na kamuling hawak mo adlaw ini. Bahawain ako. Miki ampun na ako hatuhan ko Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Tuhan, ampun na ako. Dari mulai ring hawak tadlaw ini ha, hawas ta ni ka. Mulai ring haadlaw ini, mulai na yung tanggung jawab mo. Ha? Jadi karena sin tanggung jawab in asawa mo, bisan pa lang ta mga inaama mo atawa uwangan mo, in tagtanggung jawab kanya ikaw. Adamikyan isabin ikaw, in tagtanggung jawab kay mo siya na. Dariin halsin magtanggung jawab, mag-usaha kalong siya na magsunggo-sunggo, patamon mo in asawa mo sana na magkaw na kita kata. Patamon mo, sambat sin bahasa Malayo sampay mga barang-barang kamasbihan mo bang aulan. Saba mo at tuing kalagya si babaya. Ayan. Dari karana si magtanggung jawab, bangkaw numaog ding habay, karana magtanggung jawab, subay kaw magpamaida sa waman. Ayan. Damikyan ni sabi na asawa mo, hinduan mo sa income mo manjari na maghinuhinuin. Hinduan mo, in siya isab damikyan amura. Ha? Magpamaid. Iban, damikyan in babae, karana di manjari maglunsun na bangkaw nagatawang job ka na in siya suwerong di magigabay. Ha? Karena sari bang aon na anak in siya magipat na sin anak niyo atawa magtayupot sin pakayan niyo. Ayan ito ha? Iban karena in asawa mo bangkaw mag-usaha mataod matiw hiwa umatukan niya. Hari manjari magtipok sa wajib. Akan nakaw nakasawa sa masinot pa ni kakain na ibarat tabong. Daw na pag-asawa kamu hawawai marayaw. Pag ni kakamu hawawai marayaw, landok makarasukod marayaw kanyo. Dari inhasin magtiyaon, bangin, pikilan, in panganar, tari magkikirad hawa pababae lukain untuk asawa, atawa sa iba untuk pabana, sampay pa adlaw ahirat. Sampay pa adlaw ahirat, insyaAllah. Ayan to ha. Bukod isang pagkat nga mga sentim pagkita mo malagpin muli kumulat kami sa likatay ko. Dalam kumulat tayo kitay ko. Ini tanggung jawab ha. Sabab ka na nabihayaon mataod na in nakawin kumabata pa rin ka naman nakatulong nagbalusod nakatulong nakasawa. Para na way tanggung jawab. Ha? Laong sin hutba ni ka. Ayaw ko manginam kinam hapanginam kinaman babae. Ayaw sadya kami sa manginam kinam kinaman usol. Kada namang magtiyaon at tawa magbana sa tuod-tuod. Laong sing kamaasan o sa kamagyanin kamaasan. Hutba ni kali kawasaw na iyot lang naman tuyot mari. Na amo sayad tubay ta sinot pa ni kaaunda. Yat ko na naman ito hutba ni ka. Ha? Yat to.
Nasuwayag turundungan niya to, ha? Imanong sinhutba ni ka kain na. Pag ni ka kamulong sinasulakan kamasunat kini makasisunat ko kulang magkako. Imanong sinhut trabul alamin ayaw kamo sinjongok si Magdina. Ni Magdina lang manghidad. Ha? Karena magtanggung jawab kita asawa. Iban, tumtuma. Awak tu pagyan ko. Usikum ibadallah wa nafsin bittaqwa. Sabi mo insyaallah. Ha, sabak mo. Jadi imbayta yan dua dugaw. Imbayta yan mag-ibadat. Nabukun sa jay ko mag-ibadat sampai asawa mo. Ha? Sabay ta mag-ibadat. Law sintuan hay hinduan sa tinghan mo. Law na hay kibin hinduan ta si mag-ibadat tan patuan. Law mo insyaallah mag-ibadat na rahom na sa mag-ibadat. Supaya bang kamo makaanak mangbawa'i mahinang sali ha, usog mahinang sali. Ha? Yan to, mag-ibadat. Ha? Yan to ay magtanggung jawab ha, hasin mag-asawa. Yan, diba? In hasin magtiyaon, suwari pagbutas ulit asawa, ha? Di man dari ayaw pagkatungan mo mangbay hatsin bakal. Atawa bay sintay mangud mismo bay hina mo. Di kau manjari magpanugtog mangmukuling asawa mo rin doon. Kalau ni manjari pagbutasong. Damikyan isabi na sa mo bihayat turang. Ha. Ito man to ha. Yan po yung hasi magtanggung jawab. Di ba mag-ibadat daw may nasawa mo mag-ibadat ha? Insyaallah. Kapong din. Ha. Kamu tuloy sige. Brad, gusto ko Brad. Dari pagyan ko lang ko sa mga tuod marayaw ha. Pagyan ko mat makamisan siya tilatod. Pagyan ko usi kung iba daw mawanap simbit na kulong mo. Insyaallah. Ayaw ah. Parang gumanin daw. Oh, gumanin. Ayaw ah. Ako yun din Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaulunin nabi panikihumata balakum minan nisya imas nawas surasa wa bainikum alla tamilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum alla alla taulu. Wa atun isa sakit sa dukat yung sika pasalamin mo Allah lukum wassalatu wassalam bikum uluma. Bismillahi alallah. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usikum ibadallah wa nafsin bittaqwa. Insyaallah. Sabi ko no. Ikarwa, Marina. Laong ko. Binita, morete siya tibay. Dirijan dulu. Laong ko Muhammad Ibn Yarina Inwali Iban Wakil Kagu Sin Usbay Banwaris. Usbay mas inama ha. Usbay Banwaris papagbanahon na kay Muhipati Ma Merilin miyahalan mo yun mahala. Bukong utang. Kubek ang pilambi utang. Miyahalan ay utang. Miyahalan mo salta si Masingan. Masingan Bulawan, mahal sina. Miyahalan mo salta si Masingan karna Allah karna Muhammad. Kaya ko yung tema mo. Insyaallah. Ya, kalau nego ini kan asawon ko. Tayo mga kaibigan ka, yung sulat ko marbasingan, asawan ko karnaula. Nah, yan na marayaw. Tumtumasi tila to. Subay siya amon bisan palahan palang basta ni kabugto-bugto. Pag-umusin kabtangan ko samuan magto. Basta amon di pagtaymana. Na mangyat ko rin masitil. Bisan siya. Ate kada balik ko na kadre. Tayo mga kaibigan ka, yung sulat ko marbasingan, asawan ko karnaula. Subay siya lang sa kung siya bugto-bugto. Pagkatuin na. Sabi ba, sabi. Tuloy. Tayo mga kaibigan ka, yung sulat ko marbasingan, asawan ko karnaula. Sabi yan. Ayaw mo huta ah. Subay siya rin mahuta. Pati duway sige, pareho ah. Paglampas ko mo. Pusok-pusok kayo tipas ka na. Mirili na yung babae. Pati Ikaw? mamirin. Hindi na.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Kevin. Yarina ikwali iwan wakil kakusin usbewan waris. Pagbanon na kay Fatima Marilyn miyahalan mo sa atas imbasingan karna Allah karna Muhammad. Tayo mo klinika, yung surat ko marbasingan karena Allah. Ay sa tayo masumpuan Ando! Bait. Alwa mudaya. Duhun bali mambung. Baisa saat aribaan budaya. Bain pikail bakal namu badin nasimeat sabab maglendurandam. Kamu sa tagip kan kekasih kalbatinda ayaw na magpalugahi mait kami dumabay umukap lawang langsay lumabay kami mat mangayog kami ampun magsud Siril masun kakampungan natipon nagbasa usi kumus bawaris nagpasti nagkaunti ula sapi mesana tanatit ikaw rayang inkya ganti di na siya malugi misan sadyain pigi kapatan magpasagi ina ayaw yari na embanam kapatalon kay mo ina ayaw masatusin kaptangani utuang kan siya nagtuyo bat kawaon kausuko bangkimog dan pamanok hinangon na kaudayo bang kumatingog linggo biya akong tabong bukong muka man ako yan uy kan kan